El siguiente programa es Un rinconcito esloveno en Argentina. Una audición cultural y de promoción turística por Argentina y Eslovenia, dedicada a todos los eslovenos y sus descendientes, y a todos los amantes de la música y canto desde los Alpes al mar Adriático. Conozca Eslovenia desde sus raíces, cultura, historia y belleza natural. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa y una nueva temporada del Rinconcito Esloveno en la Argentina. En esta oportunidad y en esta nueva temporada vamos a tener la posibilidad de mostrarles este país desde aquí, justamente desde Eslovenia, para que ustedes puedan conocer todos sus lugares y toda su cultura, como así también sus paisajes y sus misterios. En esta oportunidad nos encontramos justamente enfrente del castillo de Ljubljana, que es lo que tengo acá a mis espaldas. Este castillo fue nombrado por primera vez en el siglo IX. Su construcción se realizó entre el año 1112 y el año 1125 y la apariencia que obtuvo hasta hoy en día fue gracias a los condes de Habsburgo, como también así al César Frederick III. En este lugar funciona actualmente una sede cultural, o sea que se puede utilizar como sede cultural. Aquí no solamente hay reuniones del gobierno, sino también agasajos y distintas festividades. Este castillo fue obtenido por la municipalidad de Ljubljana en el año 1505 y desde allí en más ellos se encargan de su restauración. En el año 1964 este castillo deja de ser habitado y es así que forma parte de una de las atracciones turísticas más importantes y más significativas de Eslovenia. Así que los invitamos en este programa del Rinconcito Esloveno desde Eslovenia a visitar cómo es por dentro. La torre del castillo de Ljubljana. Esta torre fue construida en el año 1848 y como usted puede ver, desde acá podemos ver gran parte de esta capital eslovena. Tenemos como para darle alguna de las referencias de este lugar. Se puede divisar la plaza principal, en donde se encuentra justamente el busto del escritor
y poeta Franz Prejeren. Justamente también en esa misma plaza tenemos la iglesia catedral y está el famoso puente Tromostovie, el que tiene también el puente de los zapateros, todo obra del arquitecto Jože Plečnik. Además, aquí no muy lejos podemos ver el río Ljubljanica y justamente sobre este río, un poquito más allá, se lleva a cabo una tradicional feria comercial todos los fines de semana, en donde la gente puede encontrar diversidad de artículos, tanto como regionales como también traídos de otras partes del mundo. Esta es una feria muy visitada por los eslovenos y también por los que no son eslovenos, porque allí uno puede encontrar distintos objetos para llevar a su casa como recuerdo de este país. Obviamente, más allá tenemos una amplia vista de toda la capital. Podemos ver un poco más atrás de la iglesia ya la zona comercial, el centro de esta capital eslovena, la cual es muy visitada por muchísimos turistas, como podemos ver aquí a lo largo del día. Este castillo se podría decir que es uno de los principales centros turísticos de Eslovenia. Es visitado realmente por gran cantidad de gente, como así también por chicos que vienen aquí a desarrollar parte de su actividad escolar. Así que, ¿qué les parece si juntos continuamos disfrutando de las siguientes imágenes?
así, de esta manera, nos despedimos del castillo de Ljubljana. Domača zveni, dobri ljudje živijo, tja, kjer preživel najlepše se dni, znova želi hitijo. Majhna ali pa si vsak te pozna, sončna dežela moja. Ti si Slovenija, biser sveta, ljubljeni dragi dom. Tebi v pozdrav, domovina, Pisem naj zapaljem, glej na ročju tvojem, rad za vedno bom ostal. Pisem budil, prsi skrito, Tiho hrepenenje, zlatem se življenje, moje najgori srce. To bi želel spoznati, kdo bi mi pisem najlepšo zapel, kakor jo znale mati. Tebi Slovenija zvest bom ostal, sreča doma me čaka. Žurjava roko bom polje oral, kaj bi želel še več. tebi v pozdrav, domovina, Pisem naj zapaljem, glej na ročju tvojem, rad za vedno bom ostal. pisem budil, prsi skrito, Tiho hrepenenje, zate vse življenje, moje najgori srce. pisem budil, prsi skrito, Tiho hrepenenje, zate vse življenje, moje najgori srce. Nos encontramos en la Secretaría de Estado para los Eslovenos por el Mundo y estamos frente al señor Dodorko Pilikan, que hace muy poco tiempo estuvo de visita en la Argentina. Dobar dan, kako se imate? Dobar dan tudi vam, hvala lepa za vprašanje, zelo odlično se počutim tukaj. Pravkar sem se tudi vrnil iz Argentine, ker je bilo izjemno prijetno vzdušje. Ja. Če lahko poveste, kakšen je namen urada za Slovencem po svetu? Glejte, to je urad Vlade Republike Slovenije, ki se ukvarja s Slovenci v zamejstvu in po svetu, torej izvaja politiko Republike Slovenije do naših rojakov, ki živijo zunaj meja Republike Slovenije. Torej smo nekako umeščeni neposredno pod predsednika Vlade Republike Slovenije. Torej to je tudi en znak na pozornosti in resnega odnosa Republike Slovenije do svojih rojakov, ki živijo zunaj Slovenije. Kaj ste počutili, kadar ste bili v Argentini? Kakšno tako glede na kako to Argentinci imajo organizirano slovensko skupnost?
Glejte, jaz sem bil kot državni sekretar že pred 8 leti v Argentini, v septembru leta 2000. In takrat sem spoznal to odlično organiziranost slovenske skupnosti, takrat samo v Buenos Airesu. Tokrat pa sem se nekako ustavil tudi v Mendozi poleg Buenos Airesa in pa še prej tudi v Montevideju, v sosednjem Urugvaju. In moram reči, da sem tudi tokrat bil navdušen nad skupnostjo v Buenos Airesu, če se recimo omejim na Buenos Aires, da je organiziranost še vedno odlična, kot je bila. In tudi rezultati mislim, da so odlični, skupnost torej, imamo tudi, da se skupnost krepi, da se razvija, da nekako iščejo nove izzive današnjemu času pač primerne. Kakšen je bil cilj to potovanje v Argentini, zdaj to zadnje potovanje? Glejte, to potovanje v Argentino in Urugvaj je bilo namenjeno nekako spoznavanju potreb, ki jih imajo Slovenci v izseljenstvu, istočasno pa tudi, prav to, kar ste nekako tudi vi poudarili v svojem vprašanju, da njihova dobra organiziranost, da lahko ta dobra organiziranost lahko tudi nam za zgled, torej da te odlične izkušnje, ki jih imajo Slovenci v Argentini, uporabimo tudi drugot po svetu in tudi pri našem delu tukaj v Sloveniji. V Sloveniji. Kako vi takole sodelujete s Slovencem po svetu in po zamejstvu? Glejte, mi kot urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu imamo neposredne stike z slovenskimi organizacijami po svetu, istočasno pa tudi se poslužujemo te mreže diplomatsko-konzularnih predstavništev, ki jih ima Republika Slovenija pač po različnih državah, različnih koncih sveta. Tako da to sodelovanje je dokaj utečeno, poglobljeno, se poznamo z našimi sogovorniki, istočasno pa tudi nekako mislimo oziroma intenzivno pripravljamo eno novost na tem področju večje povezanosti med Slovenijo in našimi društvi po svetu, našimi slovenskimi organizacijami po svetu. Ko bomo v juliju mesecu začeli, bomo v bistvu prižgali, vklopili naš spletni portal, ki bo nekako povezoval slovenske organizacije po svetu in pa slovenska organizacija tukaj v Sloveniji, organizacije civilne družbe in pa vladne službe, ministrstva, različne zavode, ki se ukvarjajo v Sloveniji s Slovenci po svetu. Tako da nek obiskovalec, nekdo, ki živi zunaj, bo lahko na tem spletnem portalu našel vse tiste potrebne informacije, ki jih rabi, oziroma spoznal bo tiste ponudbe, ki jih Republika Slovenija nekako zagotavlja Slovencem po svetu. Istočasno pa bo tudi videl, recimo, kaj se dogaja v njegovi bližini, v društvih, ki so recimo njemu dosegljiva, ali pa tudi bo videl, kaj delajo društva drugot po svetu. Kajti mi želimo, da se v ta portal
vključi čim več slovenskih društev s svojimi podatki, s svojimi sporočili, s svojimi napovedmi, poročajo o svojih dogodkih. Istočasno pa tudi, da iz Republike Slovenije prihajajo na ta spletni portal sporočila, ki so za Slovence po svetu pomembna. In upamo, da bo ta spletni portal zaživel, da bo imel obisk velik in da bo služil tistemu svojemu temeljnemu načelu, čim večjemu poznavanju in čim večjemu medsebojnemu sodelovanju. To bo julija meseca, lahko tudi že povem tale spletni naslov, to je www.slovenci.si. Torej, prve dni julija bi to moralo biti že na dosegu miške. Ok, najlepša hvala za vaš čas in se bomo še enkrat kar videli v Argentini, če boste šli. Hvala lepa za vaš obisk tukaj in lep pozdrav našim rojakom v Argentini. Nasvidenje. Na kmički obceti pogled cvička spominja očase na mlade dni. Tam na zapečku, glej, modruje dedek naš, takole godcem govori. Zakaj po starem kranče igrati več ne zna, zakaj se so melodije stare lete še sedaj. Ej, gostici prevodnice zapalijo nekoč, starši je znova naj živi. Zvonijo tja sosednja vas, dobra volja naj nas odvelja. Moj fant je muzikant, kako lepo igra, postaven je in lep, kot slavček peti zna. Njegov vesel napev mi nežno govori o vsem, kar sanjava, kar si ven zvečer jo mahnemo na kozaček vinca, ker vas zdaj je strah močno, vsak za šankom cinca. Dva kozačka ali pa tri, oporej žalije, dosti sodček tvoj drži, željenje za tri. Planina sneg kopni, srce si tja želi, kjer dan sodravska lonju se igra. Severnera jezera, kristalno čista vsa, me znova vabijo planinski vaj. Na hakje moj korak, se je trenutek vsak s teboj gora, kot sladki samoboj. Ti vrka planšarka, s planine razorja, spet na poletje pridem tebi v vas. Vinček ljubav so moč, kot sveča ga prevzeme, svetluba celo noč. A ne slabo, kar dobro je, flejtno pleše zmeraj še, ves, kdo lepo živeti je. Naš tov na dremlju senci, kot začuje pesmi glas, jo puveci prepevljajo, te pole grem še jaz. Lepojmo zdaj kuj prvo klet, dajmo eno vkup za pet, tak vrica lep je to ti svet. Po prazniku domače glasbe, srcu tiho zaigra, čeprav smo iz dežele male, bogata je Slovenija. Čeprav smo iz dežele male, bogata je Slovenija. O prazniku domače glasbe, srcu tiho zaigra, čeprav smo iz dežele male, bogata je Slovenija. Čeprav smo iz dežele male, bogata je Slovenija.